Krista te khin thu te bungsom ni paruk na chen li na midang te ni hlo na tura in thil man emo pek emo te chuan lukhong an nei zel chin dik taka sum le pai man na chuan thil charo pui tak Krista ta na tharau nei na a thlen tira nun na dan Kristan azam zui tu chuan heleya a in hlan na le arong bol nara te chu pathian tual zo la chuan ala munge ngei do na chung tlan sa te po chuan chandam an ni theina na man ruwa lo ni te chu an shereng ve bokang rin om taka tharau chandam na thok tu te tan van ram chu angai hlut om em don ani chu he te khin thuin azir tir hi mitin tan ani a Krista zara khungai na dong tu tin te chu thil pek an mandana mo phur tu an ni ti salam thilemo khovel thil te emo atana dam chung nun han manral chak mai zong a uyom lutuk dewe chatuan dai thil te le mitlonga kan mu theilo ten kan kuta min kol tira piang te hi midang te hne na pe chong zel turin lalpan min du ani kum tinin mishing makta duai tam tak chandam an ni thei dan ko mu na dong ngai lo chandam lowa haliam hlen ta an om renga sin darkar tina tharau chandam tura hunrem chang kan nun kal zela hian a in her chuak renga chung hunrem chang te chu an lo thlengin an liam le thin ani a hlok thei ang bera hun cha lo thleng te chu mang turin pathianin mindu cheu ni te kar te thla te an liam zela chuti za chuan na tho hun kan nei hi an kiam zel ani are bera po kumtlem te ba hun kan nei lo chu hun alo ral chuan kan chan lo thei lo isum en kol I mandan han soi fia te ti tu o kan la chinge ngei don chik taka ngai twa turin Kristan min ti a rin om takin ti tak zetin I han in bi chiang ti ang u buk na thlenga iswa handa la chu mi om zia chu chatuan ro hlu te nun na te thu tak te van ram te tharau tlan te awanga Krista a lom na te ti na ani buk na thleng danga khovelin atok tar le hip na zong te handa te reng buk na pakhata inun chan tur le midang te chandama an om theina na manruwa ini theina ma se ini taksi lo awanga boral tur ni ta te chu handa la ale lama chuan itan le antan pathian nun na a hante a dan tur chu da bukla hun laral thuai tur le ring tur chatuan nen han buk ton te reng le chutia ite ve lai taka I hne na Krista zo na mi in khovel hi apu min nei sela anun chan se sela atan enge so tang te chu engtin nge I chanang le he khovel ai chuan van ram thangjok turin pathianin min du a wana ro khol khom dan kong min hon sak nge tum sang ber nei turin min foya ro hlu ber kan thanate him taka vondan po min ko mu heti hian ati mishing hi rangka chak thiang lim aya luzokin kasiamanga mishing nge hi ofir rangka chak thiang lim aya luzokin kasiamang ti in thimin ro sumte an ei chiat veka tui ekin an eiral vek po in Krista zui tu te chu van ro sum che theilo an nei awangin an lo mang khovel ne na in chian na aya chazok chu Krista tlanti ne na in chian na ani a leya in ro pui ber nei tu ni aya du omzok po lalpan abwat sai mun nei tu ni ani chutiang bokin khovel mi te atanga fakna thu te aya chazok dai chu kapa vo bik te u local ula
Khovel siam tirata intana rambuat sai chu changro u tia chandam tun aboi rin omte hne asoi hi ani asum khori ral zo tu te hne Kristan chatuan dai ro lu nei turin hun cha ala pek bel tat sewa an hne pero u ti chuan pekin in omang in neya piang shal ula mir thei te hne pero u vana ruk rukal lo na a chul rul e chiat lawa chuan tangka ip hlui thei lo sum ral thei lo te in siam ro u ti in thuron ape tirkau polan Timothy hne a le khathuna heti hian a ziak bok he mi khovela hausa te hi chapo lo tur le sumrin omlova hian an be seina ngat lova thil zong zong lom na tura tam taka min petu pathian chunga chuan ngat jok turin zilro thil cha ti turin thil cha ti nga turin nunna tak tak chu an von theinan hun lo thleng tura tan chuan lungphom that tak an tan khol khom turin fuiro ti in chuti ani chuan in ro sum te chu wana khol khom masa ula Krista hausakna chui sen rual lo nei tu in ni na chu chiang masa phon ro se sum lemin in tan chiante siam ro u sum aboral huna chatuana omna a chuan an om tir nan che u